kum juru hang ni kapon ni pai syak keting ki jong play bat ka benda pedeng bang kwa ban bu dei pelong yala di uperlok jong jisu pelong yala di lani kaperlok lani kiperlok ki jong jisu Christ makta ni mat pedeng bang ang labu na ta ki jing pusan bat pi ni ki jamian kini katuan ni benda ki bang kwa ban pasat chapi katuan ni benda ki bang ajumut pi ba kum jo kini ru ki jing sling ki jing crown ba ha ki jong kapor ki jing tu kun pham na benda ki jing jong pi kum ki samla berkit ya keling kor ke jong try so awan poi sata tu minya puli ya keting ke jong play kato kana tli ki khot na keting jong play hadi jo patang is ya pai segini ke jing puson ya keting jong play next cam barok ye ya gospel jong yohanes kam nom khatsan ke khot ke khatsan gospel yohanes kam nom khatsan ke khot ke khatsan kade we ke khot ba ma e pha kade kentien ke lah kran do jisu kade kentien ke lah hikai do jisu kade kentien ke ba mi na ke sentur ke jong jisu pada kami na kesentur ke jong Jesu ko we ko kentien ke dai kentien ke bajanai ke kentien ke sobang ke so tiang ke kentien ke badap da jing ku ke badap da jing keman banyak snow ya kita ke ba e jong Jesus Christ te hak ni ke sungi ke belong ke sungi ke kerpang jong ki parlok no ke sungi kerpang jong ni ke bagidon ki parlok es kem no pleng jong pi bidon ki parlok sibun dan no pleng jong pi bidon ki parlok pentai ba ki parlok senang ro kumjo te kita ki parlok ki jong pi mo ki parlok ki parlok min khot ki friends mo kita ki parlok ki jong ni kin yo ke jing ko ke sungi ke bogota nang ba ke jing ya kublai ki jonga jong pi we wala se ke jing duai ke jong ni we kila ban ken ma perpang ha ke sungi ban duai na ta kita ki parlok ki jong pi ora ha ke jing khat ki jong pi ora ha ke jing ma jong pi kita ki parlok ki ba pi su jan ma pi pi jan ba kum jo kham tam le hadin lo snow ya kini ki jinglong jong kini ki parlok ki be jan ta me ki jong pi ni ki best friend ki jong pi bin khat ha ke ni ka sungi ka ni ka sungi bin khat ka friendship day tungin bu jing duai ka pang nam ta jong ki bu blame no ku ki ba ta ka jing no parlok kanang le ang san nang ya na ko wi ko por so ko por gospel yohanes no khatsan ki khatsan ko ong ku ni ngam khat shu ki shakri ya pi na ba shakri tep ya ke ei bo le kun ra jong henrei ngala khot kilok ipi namar yaki ki baro ki bangala yo snow no pa jonga ngala pentep hapi jisu krensha yakni ngam khot chu yapi kita ki shakri henrei nga khot no yapi kita ki parlok namar ki bo pa ula yathu ula pentep hanga yakata ngaru ngala pentep hapi susu haga shiri gidong jacob kalanong ka khot ka ar pulai jacob wahai kini kitien wong te kum ta la pendep ya ka jing tho ka bong abraham ulang nge hau blay bala nyo ka hop ya ka ta hu bat la khot ulok u blay ya u ka shiti jong yohanes kalanong ka ar ka san gong piwat ya ka prothei lem ni ya kita ki ka ta ka prothei lara nuru ya ka prothei ka ta ka jinge pa kam don shu ha u piwat ya ka prothei jacob hiru kren yang ya ka ni kalanong ka sao wang ba ka jing ya ka prothei ka pelong ka jing shon yo blai ka jing ya ka prothei ka pelong ka jing shon yo blai ha ka lunong ka sa jing jacob kren ni kani ta ka yohanes wo piwat ya ka prothei lem ni ya kita ke bro ki badan ka prothei mo nu bo ya ka prothei ka jing ki jing pa kam don shu namar ba badan ka jing ya ka prothei konra ka jing shon yo blai namar kani kentien jisu la kren mengimla lo ban shakri angut ki kana hakan ji im gojongi bangai scam ngamla bana manga yo blay banga kumjo yakni ka perkai kata ka bu yohanes upuntu yakan ji im jongi ban yo blay ban du kumjo yakan ji shakri lane ban yak bu blay ule na ta ka ji im gojonga ba gojongi tungin ya pai shakri ka bata preng gojong play jmut gojongi pelong ya lade uparlok jong Jesus Christ lane pelong ya lade ki parlok jong Jesus Christ kata ka mat preng gojonga hagni ka por ka buminta tu ya pai yang ni mat preng kan mo na preng jong pi bidon ki prok ki khot ki close friend ki prok be jam pa don bo ki prok lai ki don ki bang khot ki prok ki bang shue pendu shue le yawan ba ki don ki long close friend na kita ki close friend ki jongi ki mon habang close friend ki ka por ka ba na ki prok ki ba pia thu shibun ki ha ki jim jo ki pia discuss shibun ki ha ki jim ka jong pi bat ki don ki kha ki ba le se pim thu ai nga sem pim thu bat ki ba hi nga sem ring pi thu ki prok orang boleh kelak mencania iki bala da piatu kelak menyerap la kim nyerap la si da ka bor juki kim nyerap la si da jing don gm kelak menyerap ipi la si da jing ajimot dan iki nyerap ipi da jing duai ba kum ta kalau mo da pleng jongi ni don ya kita ki close friend ni ki prolok ki be jam e jongi kalau mo da pleng jongi ni don ya kita ki best friend ki jongi ha ke jing im ai kwa ben tip yang ni na tin ki jong pleng ni thu ipi
David udan yu perlok jam tame hadu kata. Best friend jong David udah Jonathan. Okay, yang powerwa kita mau begini nama adoption class ini. David udan perlok best tame jong jingim ke jong bota di Jonathan. Uba kloy wat ban len ladi nagam ta ban ay ke bapa tame yang jong perlok. Bau David ang ngej kam la bikli ke jong David. Yo lah ban kli David aku juga sini lah sedang yo lah ban kli David. Aku David way best friend jong me ngej kam uno be Jonathan. Namanya haga jingim ke jong David. Empat don way wa kloy ban len ladi ku kloy ban len ladi Jonathan. Habuk pa jong ulat mu ban penyap yo David. David untuk biaya ya kani ka mau ka jing plan kani ka jing tmu kani ka jing sok buit hapring jong sol ba kunjo ba kita ki shagri ki jong ban penyap no yo David. Pna David ya kani ndai way Jonathan kai ka bulole kalau ulale chu David ulaya thu wang ba pa jong ulat mu ban penyap mi na ta da bori no yeladi ri no yeladi. Hei ka ja kalong ba. Namara kani ka na Jonathan. David ushania ya ka tin jong mana marushan ya ulah lagi yang nak keti bana kita tersim jong Samson. Kita don way perlok basisha. Dia ni kan perlok jong jing jong David. David usham ni perlok basisha. Perlok hak siapa? Perlok hak perlok rukumju hak kemen. Uje kemen rekat Jonathan. Uyale yogan Jonathan ni kipor si kipor. Uje discuss ki kam jong jing jong ya ka lek kawan ya ka trai ka kata hak jing shakri ka jong hakmat jong Samson. Uje discuss shibon no Samson usu mutong David. But Jonathan ni kipor si judan ki jing slot apreng joki. Namar kedan ki ye hak jing ni perlok jong ki. Ri pai si jing jong jo. Job haka por bula match kajing dan jar kajing shitom kajing kujur mar kita jauh kibla ban haka met kajung nanta pada namar bula dono ya kajing don jingem ki kun kala yap no hadu bakalok la ino ya job marway bakalong yo to tim no yo blay batu yap no sundan kalong kalok kajung henry job don laingot ki porlok kajung job kiblon jmo yo job apreng jo kajing pang kashitom ko kredit to kata way na preng jo ki Elifas bar de Zofa balai de Shuhai link on tik tin hasi on no nik plan on Shuhai kini ki laingot ki best friend ki jong jo para ka por jo ki jingpang ki jingshitom ka por ka shipa jo ki jim ki jong ulawan bani Shem nani ki lewan bani Shem kila de penbaik dia brok laingot ki penbaik lang kita halak ka jong ka jakan re hapring jo ki ya penbaik ya ka sni ka por ngamtip punu pile ada mentali ka supa yang ngi penbaik dai syukol itu pro don pro jingshitom lo punu nya penbaik ya si ngi le pek ndai hakapor ki jong Elifas Zofa ba Shuhai ngamtip punu ki kran bani penbaik henry nalaki jong ki jakan la ki jong ki slong ki le penbaik yang ngi le lang sha yeng jong jo bangi amen sim yo jo hapring jo ki jingpang ki jingshitom ko budon jo ku shami ki perlok ki basisha hakaji em jong o belawan jungo nala ke jong ri nala ke jong ke jaka ke jong ki bonon jungo yo perlok bonon na pleng ke chipa ba ke jing jar ke jing ila pon shem shibun jisu ha ke jing ke ju ke kenhon ke ju udon khat almut ki perlok ke jong be jan e don khat almut ki perlok bo wong ngam khot shu ya pi ki shakri henrai nga khot ya pi ki perlok namar kita ki shakri kim tip ka e ke bangang ale henry ki perlok ki tip namar boleh ngai thu aki wale ka e ke bamayan ko boleh boleh thu ya ka jim ko kini bo jisu kran wong namar ki e perlok ki bang lai small no pa jonga ngala pentip hapi pi ditang kita ki perlok ki bo pentip ukram pentip ya ka perthai baro ko we henry pentip ha kita ki khalar mot ki perlok ki jongu wong ngala pentip hapi ko ki perlok ki jonga ngala pentip hapi wale ta ki e ki bamayan jong pa jisu udon khalar mot ki perlok kiwe jang tam e jong ji im go jong men bau dong don hasla protei men bau dong ya ya ministry go jong bara shwa ya go le no na sna protei na ga ni jing long do go ju ban ino ya ka shipor na ga ni jing im go jong ban yap no alo jong ding na alo lum kalri le ya tho e ni tin ti ni ki wong ngam khot chu ya pi ki shakri ki jong a la khot e pi men ta ki porlok bagi ta ki porlok go ula ban shania bagi ta ki porlok tang ba ki shu tho ya e go don kam tang bo yo tho ya ka vision ki jong mo don ka mission mo don ka vision commission ke jongu kata kalong bau la ban ra ya ke kubo jing pnem cha perthai pro koi bat ka vision ke jo kalong bat pendep ya ke kam bat ya ke kam ban pendep ndai tang hapo jong ke jim ke jong ki ndai ka perthai pro koi on la bat evangelize ne ban pelong sunrani ki le ban pelong kristani ke perthai pro koi kari ha ba ki don kita ki we pat ki ba kloi ya bun stok tilam ha ke kam jong trai tak da kini ki nong shim tilam ya ke kam ke trai lawan bende bakin shimti lam teng shu ya ka kam ro tra ya tumu pendap namar ta ka daw la ya thu aki ka e ki jing tumu ka e ka plan ka e ka budon na ta ki ke baro bari gre ki su thu
cái plan của đơn hậu và chỉ tên vấn đề cái cam của chúng thật đau nên cái lấy cái nút sai cho cái thiên của chúng này David udon yêu Jonathan Job udon yang kini lai mut ke perlo Ujisu udon ki khatar mut ki suran ki jung ba jam ta me kolong ki perlo ke jo ka jingkli ke jonga kolong kanumut ki perlo pidon ha ke jim go phila ban chania kanumut pidon ki perlo ha ke jim go phila ban chania balik ta ki perlo ki jong pi ha ke ni ka swing pi penlong ne em ki bar sung tho bakadan ka close connection ke jinge dei ba jam ma ba ki kloin em ha ke ni ka swing penong ba yes you are my best friend oh ya ke ni ka swing pi dei kita ki perlo ki ma shisha ha ke jonga bahaya ni kasngi mau bikloin ni menong iki ba ho iki barok ki banga ga jon ngi ju thu ma ju punte bi phi wai ga ka banga mi thu bahaya ngasa ma banga mi thu iki bahaya ngasa ma banga mi thu iki we ki perlok ngi thu ipi ngi share pi iki belong ki personal ki jonga don em ki perlok ki bukum kita ki jim ki jong pi bu iki ni jing kli bang perkat puson na ka jong ki jim kum ki sama ren kemar kum ju iki ni we bonong klet iki ni we ngi ha ban thu ha ban ji iki perlok haga jim ko jongi ni haga jim bagi jia lenti ko jongi kum ki khon kristan haga ni ko prothai ka bible ko hikai yang abi pi bar suthu pada pej bha bangi yet ye ki parok ko jongi upor ukrani ki parang ni ko don ko wong kata ka bad company la ni ka jinya lock ka bas niu le kan tu put plak ye ka jim ko jong breu kan put plak ye ka jim ko jong ab jong pi la ngi don haga bad company la ngi don hapre kata ka jinya slok la ni ka jinya lock la ni ki parlok ki bas niu ki put plak yang abi pi kalau di jingong ke bawah ngak kenam julak pen kelet yang ni ke wei ke belong mencuah dah kena ke kintian lara pi don ni kemau boy sien bang idang le camping te habang le camping kumta kai ka baja kalong ba ka miet ni yele no kuma kren ni kini ga jinsisha ka baja kalong ba ngak ko top prok jua uba uni tu itha pi don prejo pi bitu don prejo pi bitu te klade ka por ni bamja jing lo ada bamja dan sakoi program apa jo camping te ni pat mar bangi don kam le shabar gila le shabar dia nang ile shabar kunta kila don kini ki bapet ki official ki bapet nang tai ban pet menu ba bedi secret menu bedi secret nang tai kila kmi jungok ba ini te kajar khat ba ta ka por ngi nang le ki don la don lepa apa toilet dia nang la don lepa apa toilet ki don ki jingi tram tang po toilet te kini ki official ki bapet ki i ba don ki jingi tram ki i ba thang biri hang ta thang secret hang ta te adin nang ta bodan hapo lo mina rung manga ta perlok rung ta kowe ngang rung ta kowe dalam mi nang ta mga batung syabat mga ku syabat ni ta ki we ki bale ya kam ki lawan no jadi nang ta ngala krensai ngala dom abitaru kunju ngala di ubri ngamju di secret ngamju di biri menno ku no pia keno ya yang ku ni kene tintin ko ong ni di official haba pia don lang bat kita ki bale dan kita ki badi krensai keno lang Ngang khan don lang bat ki ngakhan le hiru ka ha ka jim junga ngam judi secret ngam judi biri lai no kini ki por men bang kadang let bersudi tu nei ngam judi biri ngam judi secret ha jim junga den nei kini ki nong yalam bakim kimsha la ka punishment ni masiteo bota porok junga taru khandi ngaru khandi ni asha ni ngat ya ka punishment bo stio ngap songa ka pen ka ben kom nomor ban pa bo ngini ki nong le kam makla apo jung ni camping la pele ra ni da kun songa ka ben ba khmat ta me Kenai na syue syak ya kata ban pendak ya kata camping. Asum sik thang ka ban sim. Masum sik thang ka ban sim no play. Ngari bru bom judi sekali ngam juk ta ero sekali juk ta e biri. Kenai nak mar ka jingle aja kita ki we mak man. Ngat manga buta pulok bukan berai e. Kadang ki jingong. Haba pidam bat kini kidon hang ta ka por ki pemi ya kata jingong. Haba pidam de kita kinong le kam sio. Pingat lang ha ka juk shrep yo. Kenai ka sum sik kalong mangi khemdan bat ki. Kasujaran khat ba kalong ba. Kadai ka por ni re sing ba thawngat yang abu ta pulok degai ka bang kwa benong kolong kani kadai ka jing shar kum jo chi sien bangi don na po jong kata ka company le ni kata ka group ka don ki jing le snio nong bi la ban la khandai khandai sien nei sien chi sien de ha chi sien de pinat bai ban kum le ka la na bila don ni ba ki pulok ki me mlen ban bam sap chi sien pinat bai Pia tenun makin yang kipor bila benong ngalala si san posien re posien kendai sien bila benong bila nyenrei ngalong pi si sien pingat bai takram siar pha bad company always spoil maka jinya lock kata ke group lani kita company ko sini maka nimlong shisha ki baklan nimlong shisha ki basam nimlong shisha ki ba IT nimlong shisha ki badan you just press ka jim jwa jopi in ngam in ha ba kita ke bad company dan ini kata ke jing slot kita di sini tak tahu kini ke bang kuat banun ra ingi ban tentu kum ke jing tu ya pi ku sama long ba ji de ki palok ke jong pi
Jiat bahai ki perlok. Wanam syu oh bah dikini ki perlok bang asung bang lek lawan ki David ki babiang. Pe yaki ka lek tuan. Pe yaki ka bang kadi. Pe yaki nama da perkadu sakawe bang ladang adeu bru bam le yang ni. Nah ta ka porong la poi syu ka baja ko por ko bitar nga on dik hang na ndu ta. Apa itu tu apa nama boleh subitar. Abang akan le yang asak kena. Bangde tang susah kena dapun sitom yang ada pun pensiong hakmat do pasti pun peni banyak tu hakas ni apa harus dia kita tu kalau bangi di nong di sikra. Berapa jipe yang ida koi kerdo. Gidan ku masih sepak san pau harus sepak ngut kita nampak kelas. Ni siong hakmat kaben nak do. Kalau kita bertai tu siong hakmat do di bawah sak punishment. Kecil pelajaran yang makhlaba do ladon ke mesti man di sikra sya. Mulai ya kai pun sumlale. Tapi kena yang lapun tipak kalau begini. Hendak kita lamun dong ba. Kata kali ni cikun soy bukan hadian tapi don tapi kaba makin man banne makin kuat banne makin teng habak kila pun syaitan pun kapulong betul kata kejut kata hisiarha kini back company most of the time dong man lagi pun ada jangan lagi pun itu sniu orang kejut kita hari ora kejut kejut kita hisiar di sama jit itu perok kejut dan bon di perok kebalak menyerap lebih dan bon di perok kebalak tersiu Siang itu start mengabar di banjir itu. Kemana? Lalu jumlah banjir dia di prokai kemana di eno itu. Banyak kebab nak dia lagi nak lagi dia hanya jual kering kot yang nak strip. Banyak bab nak dia hanya jual keru apa kia. Kalau kena banjir hai di kelak bidang kebor bandung nak pergi ke hat. Murah itu ni ada jumlah kali kata harusnya nama nak keru itu. Ini dia yang berbuat manusia, berbuat berkata, berbuat bercuma, berbuat berumah. Tapi jingin sama, kerana jingin dan bom di perlok, tapi perlok kita banjir, nang berlimpah, tapi jingin kita berlimpah. Nak kasih syuk, kau kasih syuk empat ribu itu. Kamu nak tenjungi dan di perlok kita nilak berseniak, tapi jingin. Tidak berseniak kalau orang ni, ini orang apa kelah, di perlok itu baik. Di perlok nak beli di perlok. Perlok bersisar itu kembali jadi makan. Jadi kalau perlok jobi bersisar dia makan kembali. Di perlok itu bersisar apa deh? Yang ini sisir mana? Ini sisir mana? Kalau boleh sisir mana? Kalau kita untuk bersisar ini, setan yang berdan. Kalau orang sudah yang berdoa Adam, ini yang sisir bang. Itu dipucai bagi suku kami. Kita semua berdiri bersuka. Bahkan sisir mana? Tapi jumlah itu tunjuk orang ini suku yang perlok dari ini suku itu perlok dari bonceng ke dalam ini sebujur apa? Karena di perlok kita sisa, jadi ke perlok kita tumbek jangan dia ini apa? Di perlok kita sisa ni, dia kita beng tu kapan sekali, sekali tunjuk di air sini itu. Kita kisim jadi perlok kita sisa. Oh ini kan kita di perlok kita sisa kalau jadi di perlok kita balak bersama, di perlok kita balak bersama, di perlok mana? Jangan apa? Kita perlu bersisa jadi kita pembek apa yang kita bakal di sana tu. Kita kisah di perlu bersisa balai le. Kim tu bisa ni berdoa. Musim ni bisa. Oh, bagi ni nama penyelam perlu. Bagi yang nama penyelam perlu. Ni good friendship. Jiwa perlu bersisa. Campaign yang berdoa. Campaign yang berdoa. Kekenya ke jingidai, kekenya ke tangan relationship ke bagian, kekenya ke jingidai ke bagian, dimpek yang dormat, dimpek yang kesini doa, dimpek ke jingidai ke bagian betul betul. Kita ambil ke perlok ke bersisa, di perlok bersisa ke sah ini bah, kinum inok dan lelewia, kinum inok dan lelewia. Lada bisi tauru tinyarak lebih, lada bisi menru pinjam lebih. Kita ambil ke perlok ke bersisa, kalau tidak bersisa kita bersisa. Di perlok bersisa ke sah jadi bauju setelah. Kita sekolah di profesional. Clear di kamu di profesional di sekolah. Dengan di profesional di sekolah. Ini jelas masih lain jitu. Jelas masih lain jitu ada jitu. Ada jitu di sekolah itu maklum di profesional. Kapal mut kita di profesional jitu. Bukan tahu itu profesional jitu masih lain jitu. Bukan tahu itu profesional jitu ini. Dengan orang ini kita berkado, orang posisi, jinom orang posisi, berkado orang, orang posisi udah dah, kata por, jile, jimah tu. Bayu jisu kalau jadi orang itu di kalangan, kamu maka seminggu jisu lalai, syabun saya kalau jadi now don nak bel get semini, pada apa kita dua yang kita orang
ki jauh tu dan hangta Petrus Jacob Yohanes kata Judas lawan dekat begini isipai Rom dekat bagi tambah jom kita ka nampak dorbar juga sana kita lawan dekat kem yang Jesus nak forget sendiri Jesus beli juga jawab itu Jesus jawab Jesus ngalong mana tu Jesus Balipin kami nga mga doon ako siniko. Balipin kami nga mga yalak. Balipin kami nga mga leita. Kiki baro agajim. Balipin kami nga kakomuni diyon. Ngalong mga Jesus. Sa kaway kunti ko buot ng Jesus friend. Masuk na ba nakita rin ng Jesus wa. Apa bidon kami nga. Bidon kami nga. Sim kami nga. Lain na igni. Ilik ang multi. Kami nga. Lain na igni. Ilik ang multi. Betul sekali kak, yang awal lam tu, mic pada sekolah di Malta. Kita hari ini beda kini. Kaipan aku akan share dengan orang Jesus, kamu perlu bersyukur. Uya dah, jalan jauh tu beri. Uya dah yang lagi kita. Sama kelompok berkumpul yang dia berkumpul. Kejir berkelom yang dia di parlok Jesus. Kejir berkelom yang dia di parlok Jesus. Hari jiran berdoa berjoki berdoa nanti. Baru kini kijilong kini beri ko yang lagi. Baru kini kijilong dai how Jesus kita los. Ndan kawin kijilong ko miss lo Jesus. Iklan jibang kijilong kan saya Jesus ko ini. Iklan jibang kijilong kumbai Jesus kumbai apa kita plan. Iklan jibang kijilong bisa Jesus bisa. Orang tua di balik orang banyak di kuyong di sana. Keren jibang kijilong Jesus Jesus. Keren jibang kijilong sekolah Jesus sekolah. Keren jibang kijilong Jesus ada kita ada. Ada orang don't wait for the best kami. Orang ni akan jadi Jesus. Itu even if kita nak kita wait to pray. Friendship with Jesus wins the war. Kajinya lang perlu Jesus and job yang kita take for away. Nama Jesus lah job yang kita take. Friendship with Jesus will always wins the war. Kajinya lang perlu Jesus and orang kajinya job yang kita take for away. Friendship with Jesus brought us more closer to Him. Aku kita orang mana cuma mungkin dekat dengan orang orang kita menjauh dari jiwa orang masukna. Kali ini kita show that friendship with Jesus will always drag us more closer to Him. Kejingalan parlok pada Jesus, barabor kan tan ini, kan kering ini, sejan Jesus. Nanti ada penuh, nanti ini bagi kurang begini dan disebutlah bagi cakap ini. Setelah beriklan yang kasut aduk yang hamil itu. Bagi kita nak pandai tentang bagi perut beli aja. Kerana perut bersih ni le tu, sisi ni kan, adin si berai, adin arbrai tu kan adin sisi ni kan tu. Dia faktor hilak kenal yang lihat mesti kan bagi. Dari perut bersih. Lihat kan si orang pun mesti pada lihat kan jenai, ujungnya kan kan. Karena perut bersih. Jadi kita malam yang lalu kita kerja way ni. Ada juga program ke jiwa bersisa bagi Jesus. Kentan dan kering. Kentan yang ada di kalau tu ke magnet. Kejiwa kalau berjiwa kalau tu ke magnet. Kentan yang ada di dalam jalan bersama jalan bagi Jesus. Kalau sama dengan jalan itu mereka. Suara untuk kepada Jesus mereka. Empat orang itu bersama. Kum problem. Kum problem Jesus. Dia kali bertolak kepada Jesus. Nalor di perutkan juga kita ada di Jesus lagi. What let man go in Jesus and corrupt the best of it for the day of the night. What let man eat yang di corrupt what he's done. What let man syakri yang di corrupt what he's done. Nalor corrupt bersisa dalam syur for Jesus. Kerana kencing waktu orang berbuat ada di bawah. Sakni kencing waktu. If you don't have friends, ada people juga kita di corrupt bersisa. If you don't have any friends, but not close, how do you kata? It is no problem now. Kamu kan problem harus kata. What's no way na tinggal kalau berjalan harus kata. Lalu kita dan kita best friend kalau kita pergi harus kata. What's no way? Nilai harus tinggal dulu. Nilai tangan itu boleh kita untuk lah. You always have a best friend by the name of Jesus Christ. We don't look for man like a boy bahagian kami. But God thank you today in Jesus Christ. Karena orang dah fokusin. Belum lagi kita Allah. Jesus, kejiwaan berkata dia nak kedua ini. Om Jesus, lalu nak pemahatan. Kejiwaan berkata dia tu yang dalam memperang dia kejiwaan berkata dia kedua dia tu yang wajah berkata pemikul pada terkoras. Tapi kita tahu ini om Jesus lalu pemahatan.
hak shipa hak shikom hak hak shon hak apa hak suja hak sule Jesus long long majam na de 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 ka ko betul ye sama de jamin boleh ko betul itu jir ye ki parlo jir ki parlo ko shisha ko ha jir ki parlo ko la penyalam yang ada di Jesus kalau ada pindal ni ki parlo be jam ada ka idan parlo ko Jesus boleh parlo be bala percaya parlo kemana ubat tidak jalan lagi. Uparlah umum ju bishar yang aji bhagyo ke dusri brio. Uparlah umum ju ina. Uparlah umum ju shekla. Uparlah umum ju ada. Uparlah kata kami. Uparlah kata kita. Jisu. Uparlah umum kami. Sekarang kita sih komentar. Ada people wish friendship being dulu. Lah wish going away. Thank you Jesus for being my good friend forever and ever. Then Shimon Jisu, kami long parla ko best tane ko jim ko na do ka ni. Parla ko siya ko ni abi ko. Ini yo wala ko duwa ni. Kanyo ko duwa ni kanyo ko 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 yo wala ko duwa. Na ko yin na ko. Jisu long ko pa Aba cinta bertemu Pentraya gijing mo Kajing ay lakajong Aji sulong kulong Labata Jisulong kulong Babata Jisulong